asem no medwene ho amenti ase because enya de e wo se nipa didi ne nua okay enu nti na menti ase a mede beda am no na ni nyina ne se me papa free mu enti o free mu no before se on free mu no na o ka kire me se na ai asase a na asase ne wantimi ansi ne baba ma na siye ene yeso ye nam ema mienu ma enti o siye no wantimi mfa bi ma yen na onua esi dan ema no na edan no osi no enan edan kura nan nti ni nua ne che ni nua ba mienu ene wo che wo no susu mienu before na no me papa eba ni si dan ma na enum na no wote kura ena wo no ne ba ni si bi ma na okom no de ama han enti wo sere me a ma me mane enhame na me ne ba panyin enti se woni ho a edan ne ye me ne me nua no edea man popu miti se edan no waka se de ne banasi ama no ontimi maye bi ahame enti waka kire me se wode ama han ofiri mu no wode ama han enti nipa kro na advance ne so a obekire me na nipa kro no ede sika na mame enti me papa wuye ne di afe atwam ti me maame ne frɛ me se memla na de watimu no na advance na so na kanche fa me nko na kanche me se me na dan na bedi me nsem enani 3 days ye koya asema de otimu be kan kire ye ne se na advance no eye no kresa aso kura aboa ma 1 year beto so na de me papa wo fa ase ne se woni ne di ade enti wa beji advance no na busa se how enti me nua ma kiri ba me ensa ye me ma me ne ba ene busa ne se enti se no obi foforo firi akire san be ka kiro se edan ne ye ne dia wo de be ma no na ga ne se me de se minim se me ne natifia ha ti minim se woni ne dia de no se ha wona de dan ma wa bra woni me ma me so na ti asase kro so adenti na wanfa wa me busa ma me na nsa na ga ne se me kra na numum na my mistake na me se ma my mistake enti ye na me busa nsa ma me wo maniska se me bono Maa Akos wanka ti ya so na msa busa nsa ma me last one me se wo maniska se wanka no obusa o ka che me se me de be fa mra kwa so nti op macho mitime de fa na won do aye mistake na me see you ti me free ho no na me call me se wa panyin pa me call ne ho na me ko kan ni nyina kire no ti me ko ka kire no no ena no se eyi owo ho ena ne ba no do di dana akwaje advance ne maame ba se wono ne di ade enti eka no boy no obi antwea bi ama no enti wode edan no ebe ma okwaje advance na me maame wono so wono on kasasa me se wa wono no so wo ye enom koye enti wode dana koma advance enti mente me ho ase eno achi ne ye free ho no na ga no wote dem no frɛ no ofrɛ no no ene Maa Akos wo mo phone so akasie yi bi no wo ye voice yi ma machiri ba me ensa no na oka bi kire me ne nuamo me papa ma no oka bi kire yen atrete yen nyina o trete yen ankasa se yen twan ni ye behunu eno mpo de se mpanfo so woni mutiri mo ntiam wanku ena nyankopon so won so sa nsem no so wontina sa so be market a wasi so now de wo say ompe wo de wo say wo fa de nti wo ho nkwansa wo gia me papa wo ye no e ka ye boy ye nyina ne ye bu akonta wie ne ka sa wo na adi ade no e ka be 150 million me nua no fra broche ne e sole gina ka say wo no wadi ade de a wo ye ne papa nti wonti me ma wo mo untu aka no nti afa ye ka na me sika me ko gbe ka yie ne ho no e wa fa me sole gina ka say sei na me boy e ma bia busuafo nyina aka se na yeti ayi no de odi ade ni tua aka ne de yeti usika ama but me nua no na ye machiri ba be nan enso obi na no ka se ye de kana chenti Maa Akos menti mi ankasa up to date me na me masa akwa bosia tua meka enti se kwabena sese ne wofa no no na se odi ade de a e ka ye bo wo abusua ayi ne mu nyina ene kopum se menya me papa ba ye minim se nyem papa ba enti kwabena me kire yen na e ka bo wo ayi ne mu nyina wo metua ye ka na since me papa yale da wo nyina e ka ya bo nyina me ne me nua na odi machi no ye mienu na me ma me we so ma no ye 8
enti ka ya bo me papa ho efri day one or the yale ye ebepum sa papa ndi wuye nyina kwabra metua ye ka na won fa dan no obi are ne hwe woni ne maame se wa ya koto se wa ya bodu wa wo metua ye ka ma ye no momfa wo dan eno anti na Akos me de bedam ko me ni kama fo bia me da se enti ni nyina aye mo papa Agyapade ye fia wagya ho na manso aba beda ho ka mama Akos ka manso bia kura ni ho manso bia ni ho because ye tenas ayebu akonta no o mu busa busia de o mbebusa papa ne no ma mete se o mu busa se papa no Agyapade ni kokoo ne no ma ne nua ba ko sore se me pa kokoo na papa wo hu sese no ne papa me papa na de ma no enti ano e wo ho kwan se eye ne yere papa no ade a wo man ka ho bibia me papa wo papa na se wo nana me nana e na de ma no enti abusua na nka ho hwe e ma me respect abusua ne papa sa asem mo no enti because abusua be ka se e yo mu nua de abeto obi anka hwe obi ammo hwe e wo ho kopum se me nua no story ka se me papa mo na wadi me papa de ya hwe ma wo mmoka yemfa ka mesua enti sa kokoo ne de ma ho anom eno ye ne yere ne ma nti se wo me ma me ne nsem wo stepmother me stepmother no nsem ono na o ware papa no wono na wale no odi film no na yekunani wono na jada dada na yeshisha kora ba wo ma meti ase me ma meti ase okay me ma me ane ja wale eno ne ye bre no eno ne ye bre no me ma me ja wale na o papa ya wonye ne ba bi kro ne ye friend sen kwa menu no ya adwuma ben woye kuyani no sa pamade o dwoma bronsan so okay edwuma bronsan ya bobunu ya ai school no ma ne bi no no so ka no da so pam kura ofie konta ase okay na mu krom hefa na mu firi ankasa mi ankasa de mi firi nyenchene ase mi firi kokoso na papa so firi konta ase na papa firi konta ase okay enti ma yere se o papa efie na wodi nkan si ye no eno de wo se unua bema me nua bema wo se me nua bema ne be si ye asasene da ho kora me papa anto ase me papa anye bibia me papa anye bibia me nua no kora wo ye sa ada ne wie no me nua ne ho anto no kora wa yale sa bepum sa mre enti me nua machiri ba mienu ne sima me papa ne yere enti dan no me jetum se eni kwan sa me papa de sa dan ne bi ma ne ma enti nkanya se dan no kura no a ne nua ne siye 4 bedrooms no me ba ho me ba ho na menya hoho bi ofia se enti ma me emfa wonom enwura mu kakra ansa me fomu enwura mu Ezra 94.1 FM and Afia Ezra TV M'akosem jumedie no eno na wo hwe na Afia wutie bi no yane ye mame adwowusu a na edi komo ye wonom papa fia wogya ye na enipa bi pese ononko a de ne nsa ene ne nan eduru nyina fom na wafa nkomo a na chese ye die no ye beto so sesia na manya woho bi wo fia nti mame ma wonum akwaba emema mema mo akwaba na me pa choma pomo te say yo we dey madama anopai minister manante se anopai dey boko Maa Akos de yam se nya hoho wo ani da bida ya dan na Italy no wa ya dwuma Ghana association from previous former you know enti back me back Ghana na me so me ne ekuo no chairman enti na afia so enti se ye be ye adoye me brebe ne ye adoye so de anu aba efisi no wa na ye dwuma na se ye referee wo enti ya atwene se ye be ba so na ye so ya beboa se de afa no kwa wie ye no enti e ba ya yikura ye nsem 4000 okay ye de Maa Akos de be no na ye mo ne na ye dwuma pa enti se ye de we e ba okay e da dwuma de na mo de no so se ye ne mo ye dwuma de bia no de bia so bo ye di ye ne pa enti mo di no ba se ma twa go ma di ne mo papi o enti ba se sa Ghana association headquarters man to the viadana ibi me mama dey so anu aso me boko kosa eno kwasem because obia wo boa wo
Emma ujumedie konkai. In fact, na ye nimu baby na so dakrope na moto ye former station se bibi se na ya mobaye nti wo pese mobaye bi wo na je se odo amoda na de kire ye no na eso eno nti e wo se yetumi ekai mo abribia se be ya ujumedie amodie no ebetumi akonkai nti we de onyame enhyamo ye de mase bebe na ye fa pan we kakra bi so na mpadimfo bu ho ya da wo mo na wo mase mo na wo medi ba e di nka no ekuo ba bia wo a wo ka Ghana association na wo bia dan na ho bia no ye da obi biara se ene yesi ewo bi na wie bi enye de ye ne ampanimfo bi di kan ansa na ekuo no abeye adwuma ye papa nana ampadu ene ye nua vice chairman wala Muhammad ne yere Afia Fusua organizers Mr. Jasin Tutu Ernest Jobuama Peter secretary after financial secretary free Fusua any one more maka nyina Mr. Jemai ye vice ye former chairman ono so enu ekuba biara Ghana association mu amu ho biara de mo so ma me se mo meyen na mu ehunu no yankopon nhira mo aso wo mo ani na de ye kan se ye bekoso ne aye ni berebia ahodi ho biara no se mo frɛ ne a ye beba ya me shamo papa ye nsem dem ase we de minim se ya had ye very busy ti ba bia mo papa ya but me ko bi ne man ka bi de ye se ye ntire benya safo no to ofa kakra be na wo so de so so ka me ka se me aminua no frɛ me se me me gya no me so mo hwa so edam ase se dwuma di mu ya ne tie pa edam ase se mo ko so ajesa punchiram ya chia wifi me yere ya baby ya baby aba ya baby ya chia okay mama no mama na wanchia no kwani ni bi befu o me wife wonder wo UK ya chia ko no e de ko fo da so what my God is here. My wife Martin na UK. Baba was a movie. That means some of Baba Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV M'akosem jumedie non na wo hwe na wutie no twedi aponya krompo wo ye mpaibo tiefo oguso ya chese otie ye mpaibo enti samebo Ghana association a omo quarters e wo Mantova via Dana Dinia na wahunu se ampa wo mo eta ye chinti abrebi e beba no na e wo se ye bo wo no mudinti na wo mo so dia wo de aba na wo de be support ye adwumadie eno no nti onyame enhya wo no papa na fe ye Samra studio se ha se ye na ye ne ye mame adwo osu a entwa yankoma twetwe no eso enti baabi a me se ye de pese ye tiefo no yahwefo no wo mu ti ase yie pa ti kwa basa wo mo ka na wo mo che o madwo mo timi a che wo madwo ni yie pa enti ayi wunua no a osi wo papa dai on de wo papa na ka kire wo sa wo to asase ne wo he e wo kontas wo ne nyina ya e wo kontas wo e fie ni ne nyina wo kontas wo ba no de wo papa se oto asase wunua enesi ye wo se wono me machire ba mienu no enesi ma no epsi ma wo ne yere no epsi ma ono ne yere ene ne ye na before say ni ayi no o be firi mo no na wote edan no a sese ni wo fa ase ne de akoma ahan no enu mu na no wote basafie no de ye wo papa na nesi ye de mpacho de ye hena de na otimu no na wo fa ase de akoma eno na me papa panyin Ofa Addo eno na osima ni nuamu mienu se wa ya aboduwa ene me papa kwa manu osie na o ma me papa mienu ene o ma se wa ya aboduwa soso mienu enti se kwanse wa ya aboduwa de na koye miensa na da keto ba akoto aso enti o mu de akoye edan ama no aye miensa enti ho na de ode dan akoma han no wone na yere tie enti me bo ye nti ase ye enti sa efie no kra na wo bi edi akoma ahan sesi ya no eya wo papa pani ene si ye papa nua me papa pani ai Ofa Addo ena Addo si ye no ena oyi mienu ade ma wo papa ene ne yere ne ma se wo mfa me da se ti wo se hono ye ti ase ye because na menti ase eya akwa se sa eno de wo papa no an si good enti nyo papa ne si papa pani me papa pani Addo ene si ene oyi dankora mienu ma bedrooms ma me papa I see no de mienu so ma ni nua ba
Nyinu ya be friend say. Se wa ya akut, se wa ya aboduwa. Ya aboduwa. Enti sa enuafo no adomo ene papa enuafo no mo ye dodo say. Wo me fan say no o maka me yensa. Okay. Enti me papa firi mu no ba ko be ma ba ko aka so afiri mu. Enti say akwaka se wa ya aboduwa no nko a. Akwaka aboduwa nko no ye so na be afiri mu. Ena akwaka aboduwa enti de wo firi mu no 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 so wo edan say wo fie ho. De wo firi mu no de wo firi mu se si e no. Wo no so sa me papa ayi no. Me papa Addo no edan no a wo ma me papa si ma no Auntie ma ne di mienu ma me papa no eno no makotisa na me ono wo mu mienu enti wo abro chire ne enti wo de hye ne wo fa asensa enti se ne de minim se de ho ne tie efie ni how many rooms Addo de no Mr. Addo de no ewom makos me ka se minim dan ewom a eye bia ne toilet and bath edan no a awia momu ni bi enti minim de ewom edan awia momu wo mo akrosu ne say bibi te say nka wo fie ne nsuo to a ebeba fie ni inside na atena fagata makono enye saa bi enye saa fie ni bi wo maye no bibi te say nsuo to a wo dem a wo fie wo ayikura kodo mo kwa ema ho wo bete ema ho saa ni bi enti dan ni hihiem minim da dodo e wo be me papa atena emuda enu mu na me papa tie me papa na em say mininu ya no ma ne yes adan ne ma no yes anya me papa sika me papa no na wo wa abrocho so no wa akra o ema me papa ma papa siye enti o siwie ye na obetena mu no ena wo se Auntie me ne won say sa you know skaf enipa bi wo a Auntie me ne nipa momu ntena fa ako enti akwaya bi one ne yire ne ma eno na ma ni see sa 4 bedrooms no o see sa 4 bedrooms so de ma wo mu say me di we ache me nua we me di we ache me nua we na is omu manumu bi Addo no wan say ai omu ma kwa manu ma onu di di kwa manu di ma no 4 bedrooms no ena o see ye say kwa manu ma de wo mu no enti wo ma kwa manu firi mu ekọ ne de 2 bedrooms ni mu ena me se wa ya akoto me se wa ya abodu wa so ene ne ma ekọ fa 2 no enti na se wa che 4 bedrooms na ma ni nua ho ane wo de amani nua mo enti no na se wo de amani nua ye kwa manu de ye se wa ya abodu wa de ya obia wone de ena wo papa so ani 2 ai emu na no wote okay ene wodi free mu na sata ma no wote wona mo wo ne de no wote de menua ne sima no nim no wode 2 bedrooms na ma han asem we dia ye me say ngongona je me me pa cho Marcos o no o tu ne ba ne si bi ma no a o free mu no wan ba menua me ma chiri ba mienu ne si bi ma ne ma me ne papa no enu de se wanu de ya eni ho enu kra de wo nko ho because o papa e ka cho say na eno de me ka ho be ma na esint no de ma ye ma ho ma wo te wo ho ase ba se say ayi o papa pani ye Addo efie nu a o ma wo papa sim no a o si bi ono so si 2 bedrooms so de chair no e chair wo papa eno na sam ne ye ka yo good enti wo papa 2 bedrooms no eno ya ni nua pani de ma no na ho ane me pa chwane enti no Addo ne de sese won ti ase ana wo so wo papa enti ase ono so afrim but Addo ye good say o ma wo biya bi enti wo biya nim ne de enti sese wo papa de mienu na wonya aye no wonya aye no o bewuo no ana wo ti ase no wo ye krata bi to so se wo wanya krata ba wo biya nim se na ye obiya nim se ne dia ba no won tim no owu ye pa so no won tim no de ama han wodni mi no ma han eno no okache Marcos eni be 3 months kra o eno na ayi no me bra ba me se wa ba ko ono so afiri mu ne ba me pese bia me boni din o mfa no won taba me ne me se wa ono na hwe me papa nkasa kra no school me ne me nua no me no se school pa no me hu me papa ni ma se wa nhwe ye ti me se wa ono o won ta no odwoma bronsanse wono na hwe ye enti me bra wono o won taba no me dia ni die ma no minim ye me no do ye panyin but me dia ni die ma ne pa wodidi matam se e die nsamfo na medi no se mama me fada anye
nam say o kan ye no anche e no wu ye no me wo fie na me nua e frem e ti ba man frem say me papa ewu enti won de wo yade no mate na ye ko ni ye ko na enya de a wa yare ma ne ho ato ne kakra enti na me nim se be ba ne saa e no nso kan play kire me say de o team no de ama na han 2 years o de ma na han 2 years enti e so a o de be ma me na wo ye no me ye so ba bi wo ha me bremu me ma me step mother no wo me catch you say chire me nipa no me ma me de time no nso time anche wo nipa na wa han wo papa no was one na nim anti chire me nipa no na ne time nso but that you know ga ne catch you say do di ade na be advance no what can play say me papa de man 2 years but what na mu 3 years enti apa ho efie ni mienu nyina na odi ama han no edan no odi baako na ama han na okọ baako so ho ekọ ka kire nse wono na adi ade enti wo beje advance ana sa na esini ni de o ka kire ni se wo de dan ama me wo fa dan ma me na dan na wo beje advance ana o frɛ me step mother no enti wono de na adwene mu ye sharp na de oti de me die mu no wo ye de mo bank awura ba pa awura nti me ka kire nse ma me wie fom for kora me nya nkwala asem we se woti obi de dan ama wo enti me bo enti bro wo papa be wo no na wonte sa fie no mo no ode ni mienu nyina ama han enti na no wote asa wo be wo no wote de ne ba na si ama ne me pa twan asa no wo free oh okay eni meti ase na niya sese wo kwakwaje advance ade free tenant ba ko ho no wono woye hwan busia pani ana woye hwan woye mesiwa no a sese waka no ne ba woye mesiwa na sese waka no banu ya na waka no waka no ya kutu ya boduwa ya dabi boduwa ya boduwa woye sewa ya boduwa eba aya ne maame na sese waka wo se wono na ebi obedi ade wono ne maame na aka wo se obedi ade no wo se oyoba enti ne ba ne ntena ne na so enti o ma ne ba ne tena ne na so mko agina na ne ba ne tena ne na so no obi ya musa o kapre se wo papa ne odi a ya papa no de ya ntimi ma moka wantu ya kapre wo so eda odu aba de se ya oba menua ye wunua odu aba ye wunua me sa me papa ne bo na yi safie ni na wasase ba ko so na me kwa me nim se asase timi wasa ya wa ntine nyina tete sase ne de sa na ti o ena trim wode ne sase ne senti no ena yefo no twetwa no te se ayi enka ne asichire cube no na me onka ne asichire cube na emre bi me ne me papa wo dem emre bi me ne me ko me papa na me ne wo dem Marcos me pa sembusa me pa sembusa pa me busa papa se na sa no ne nua mo eye ayi bi ana me ko so a me ko me si wa mfie o me twa nyina me kotena ho timbusa papa se ojam na no ma na wo ne ayi no si wa mo ye ntokwa no eye de ya ana papa si we de me piesie no nya sa kawe de we hia nchechire mu na me ko gi asase no me ko gi asase na chire no ko ba se na o mu se me to no me je no wo hene konta se hene obodin na me refi afa ko ba se na asase no eye abushia asase no wo hene ne ton ye maame so ame papa ka kire me sa enso me papa to ye ehun krata nyina ahun krata nyina wona yere ho ma na ya busia asase me papa se won de wotoy no nim se ya busia wo se woto no wo hene ho nti nim sa na me papa ka kire me abusia asase de se nke be owo mu kromu akonta se wa da kwa ho pe a mi so no so ye so ye kwa wa me ne me step mother tie no me papa na wote abusia fie mu no wote ne maame mu fie enti wo tu akotena sa asase no so no Maa Akos na asase ne so anyan ho na manfo be gya wo mu nan sabi enti me maame no akobre wo ho enti me maame wo yo bia na ne adi bia ye nyina nipa do no se ekosia ho a me maame konka ye nyina konka papa no kwa na ne den enti se we o fie e bia fe okwa afuom oh asase no wan na fa asase na safa na no na me nua na si dan wo so ama me no enti se no kwabna no dan a wakoje advance no
enya kwabena dia na se kwabena so wo bi ebibi didi hu a enka yo maame dia me no no dia na wo se ko didi wo didi wotim wone ne yiri tim wono te baakum na ne nua baako so ne yiri so tem yenum ese so mo de na kwaye 3 I said you wu ya ne de na beko aha ya bodu wa mienu na de ma na ketwa ka ho enti o ma sa da ye dan aka ho ama mo de na kwaye 3 na papa de na etu enti na se de ayi semetiase a na ya bodu wa bai ne wo maame se mo mmomoni e mra asase ayi fi no wo mo fa fo ni nyina wo de asem no maame bodu wa so ka se krache you hu frim na mimi de ni enti wo bibi didi hu aka ye o maame na e ma no power meswa na e ma no power meswa na e ma no power na mema meswa hu se ade a me ya mfa ntete me se e kasati apanyimu mani e de ko kan se me ni di panimu atem enti de meswa beka bia me ka kire ni plain se wo pasumdue pa dia asa na nya ne dia ade kakra ha me ne se wo papa ntimi anya krata bia nto so dia wanya krata na wodi na no hunu na kan ye bra wo ka no wo na ye dance ni pani ban ya ubetu ya yi no ma Akos me papa anya krata enso me se wa ya akoto enim pa se eye me papa dia ya akoto onim se ye me papa dia eno die wonim wonim eno die panimu wono ba bia ne mfie aduro no on twantro nkode hwe aka ne nyinya me on twantro nkode hwe obeka no kore empanimfo obeka no kore obeka no kore eno die ye nimpani o na je se ompem kwa twantro ne nimpanimfo na je se Maa Akos na je se ompem kwa na ompene maso so gina bia yie enne ye nyaade ye kwa Maa Akos ye nyaade ye kwa ye maame no na ani amaye ye maame mo no me maame se wani amaye ana me di kan kasa me maame na gya awale ye na me papa eno na me papa anhwe ye no so na gya no ani ya wo ye maame na wanya ne hwe wanya ne hwe oye wo so guda ni wo betra wo sa wanya ne hwe eno maame so gya na me maame ye kumasi ni eno okoko na maame ye kumasi ni na me papa de ne kotena wasa kurase eyefu me maame na wantena Maa Akos me twantro anya hwe no wanya ne hwe me papa anya ne hwe me papa Nkasa na nsa so okotena kurase dofuo ene enne etire wo step mother no de ono papa na we kra na se dofuo wono kra ne ese ho na wo mutie wono na wo sai wono na wo 8 ono me pa so me bag no wo mayi ne ono ne wo step mother no wo 8 ena wono wo maame so wo papa no wo maame so wo 2 o ti una ye penyi na ye penyi na dodi machi no ono so wo ho ono wo South Africa okay but ono de se fie ni ade de on de ofa ne wo wakabi ma wonsa me anam ka sa me kunu awu ti me nua na de sika na wa fa do mo do menopause dia wa ka so mo ya bebe ya wa onani o su aya to aso enti wono na de sika bre me e ma me de kwa 20 million no say yam fa nkoka aye ni sika no ho na me de koka me koye me de ko share me nua be mansem e na ode ma ne maame na wo kwabena wantua kapre aye no aye de odi ade na ntua bi wantua 10 pesos aye na mo ye no me na de aduane soa me ye panyin me na de aduane soa ma me de bre me se wa ya bodu wa ne e ma wo awoji wo nsa no de papa untu ba ye na aye se aye no se bia o ye agentoboa ene ade ye de ba ba ye bi enti wa mo na fa ye no kra me anam ka se me nua no fra bro chire ba ye no wono na gina se wo ye ayi wono ma chire ba miensa no ba chire ba 9 wono na gina so ye ayi na ye so yentimi ntena wo se na ye panyi ele na ye panyi se na de 20 million kwa ka ho ye wie so ye kai ba ye be 150 million so say mu na mo ye ye fa fa aka ni nyina I see mo antua kapre kora enti se kwabena se ne wo fa fie dia na se eya abusuan dia kwabena metua sika ni nyina efisa papa yale ye nyina be pem se ojadu ye nyina o metua sika ni maye no wonfa na kwabena sinipi se kire ne se aduasa bie no aka kire wo wanim se ye ne wo fa fie eya abusua fie eno nti no we kra de nya advance kaka no wakwa agwaje ne go fa mu ni hwe yes I waka na we krachi ni so na adwene sha mimi fu okito me antam ka kwabena na adwene sha na ye me yase me nim fu akese yi bi fu am wi so ani mitimi fra kwabena na maka kire ne se me fra obi na abe fra no obusa me say eye me nua na o South Africa no
was sister waba Miss Anyo was wunu apanyin pa de no ma waba ye pa de me mpese me hu nanim kra min na maka jen se hwe mini ono de kwabna bi careful for asam kono so nyese obebo okun o kwabna hu se eyame ana me kasa no wanyini kakra na wanyini na dwene sha na dwene msa bibia tofo mama na fa di na dwene sha bibia tofo ma fa de wa nwem adi ojire wa tra de wa nwem wadi fe be say minim ni picture wom akasa wana wo mu iso wana kwabna picture wo mu iso wana o wayire wo ma kwabna sese hine no tie what if what do you tifie ho na wo wo ma be fain kwabna nti wa adwene enti so ma me ma me akache abema wo mobra wo wu sesi a wo se da wo bia wo ko school sa na wo mobra se wanya adwuma awrade ma ne nkwatenten wanya adwuma Akos minim ni picture wo what enti wo mo te kwantena sisi a akontanse no te ye e kapa ni pa bopa no e ka ni pa bo no efie ni papers wo hwan ho e wo me maame ho wo step mother no wo ne ho esi den ne kwedi no sa efie ni papers enye 4 bedrooms no ya ne de no 4 bedrooms no ma papa no de ye ka ho asem 4 bedrooms no 4 bedrooms no eno na se wa ya akoto na mde ne number ma mo no mesi wa ya akoto no obeka mo nyina edan wonim omonim ye bu akonta mesi wa ya akoto no frɛ wo mo sɛ edan wo mo nyi wo mo mfiri mo na ye kwa manu dia ama wo mo ti ase ama bibia atwa nti me twa sɛ me maame ne be frɛ me maame ne be frɛ ma ka kyem sɛ akuya time na so enti me kwa me nkɔ hokopum sɛ me da wura be ka kyerɛ me sɛ wo gimi 30 million o da wura o da be wura dia me tim sese no ba efia wo awa kwada so no my difference so me da wura so wo gimi 30 million me ba o papa wu ye fie sɛ ni me papa wu ye di afie twam okay afie twam o sɛ nche biasa na wo mu ye ye nyina awie ye ne fie ono wakɔ me papa makɔ bebre na me kɔ me ma last time akɔ ye de me sha dan che na me ma me ne say sister na tene mama 1 year san be kan wo na 3 years no me ma me ne say time nso na mbusa nsa ante ada na wo yes me kɔ the beginning na me ne ante ka say ante wa advance na na wo yes ade no ti be frame nua oba no mfa say ma de machiri ba mie no na me say ku ento nya sure say wo ma me wa advance na wo say nya no kore enti say na wo no ante no on check tiga na tena mu 3 years ana me kɔ de me nwanwa so ne say wo girl yi enye kwabena na de dan ma wo enti ko ba so obaji advance no kabusa ne say ana kwate ho wonu se kwabena wu wonim se wo papa wu enti wono so na di ade obi a wo ye yi no an sho betie no ana wo se no nti no tie no de ma no enti no de wa ye mistake ga ne nkasa yeso ye adwuma okontanse bank bi wo ga ne nkasa ya kasa kwa ma ko so nti ne kasa efie ne ya kama ho Rade me mom de me mo mfa mom Ezra 94.1 FM na Ezra TV M'akosem jumedie no eno na wo hwe na fe wutie no na mami mi saw say na kwabena no dio unu yi na wo ka bibi se wo bo ka bi ayeka na wo se yo say eno ne me hawa me dia bra mutitiri o ye pese ye hunu ka no me nua mu nyina I voice yi no ye ba ye no kwabena me nua me ba dia wodi fie ya ma han no kwabena won ka sa wodi ka bi wo bo ka bi wo se ayiye no bo ka obi antue bi ama no ade ka no na ye pese ye hu sesei because dia minim ne sa wo se woni mu nua no kra na fa ka no enti wo fa se no ka ben eno na ma kosuma da wo ma me se mo musa kwabena ma me se ka ben no obo ye na mu hia no mi sa se ka ben sesei no ye pese ma kosue me pese me gina me nua no manam ye du ayi pa Kofi nko na wa brochire ya send na yi na voice yi no ba didi ye ne ma me step mother atem ni nyina Akoma no ya send Akoma no nti ese me gina wo nyina nam se ka kura akwabena boye no on kan kire ye ne so ye nka ye ka ya bo ka ye boye no on ka wa bo no on kan kire ye ne so ye nka ka ye ya bo na kwabena ntua ye kama ye na on fane na ne wo fa Agyapade so wo tua mo kama mo wo tua ye kama ye ya
mi jina anuano no nyina nam ontua ye kama yen ye me da kwase adadwa na ye bu akonta adwa na ye bu akonta mo ko bu akonta no kwa brentumi dabi anka se bia wo ka bi wo faye na se ye tena se na ye misi wa no na edi ade beto yo ba enti wo yo ba de ode ne ba kwabena asine na so enti ye to muto pa da gu ne so no ana ye sole se e kase na aba ana me nua no fra boche ba no sole se me nua no ofra boche Miss one of Frabochen solid many no Frabochen no. A solid say ya papa dia yentimi ye papa nkoka. Enti ya fayeka. Many no so musami say bia me. So na wo ye pani. Sister bia mo bo kase. Sister woni Sister Akosia mo bo kase. Wa musa no se afayeka. De bi o say enka woni pani nti no sam obefa kanu a tu agina say de miss one ne ma no tu agina so one ne ba we na esi ne na so no amasa eno so asem afa kanu ya fa kanu na se wo ko bo obosia na de be ye papa ya obosia na yo ka me 20 million na bre wo mu me sa kwaje 25 million ana me de be ma ho na chese me no mo bu mi sei kwabna ba ma ba no me no ni manso oba otu o fa ne kwa manu ana me so me ye ne ba panyin kwabna me ne wo kasa me so me ye ba panyin enti me ne wo kasa se e ka ma bo e ka me ni akosia bo e firi se ojam yale ye e firi se ojam yale ye kwapun so ojam wu ye e ka ya bo ene ka wo wu ye nyina ya bo no kwabna be tue ka ma ye na anya busua fie de me pa cho de me ba hello Mama kwa bana memo ha o achimpo na apomo te sei me ba so boko na ho se Krista do me wade papa anopa dia me fe wa nya bone na ye ma me bi na adwa beto aye de ne ha o ye fe na dwo wusu a me ba cho se din we no ringi bell wini ni pakro me ba cho me ni no personal adwa owusu a wini ni personal oh ayi kwa ayi wo ofa kwa me menu ne ba pani ni si anela oh I see and yes we see an daddy papa ye wa ma ida so onu amu papa ye na wo anko because kan be sia wa ye na se onu na ma wo fa ye wonu mom na amu papa ye anenuane nu anamo sesa boka hire de so ano em wo de kwa serve onu na ye hwan no I don't know, sir. But me ba on the Sunday, no. But over pay you know there. No katano. Meaning one bar pay because no near. So South Africa was the same. One bay. And your phone no one way no back South Africa, back Ghana. It's would the idea or better than where the Yamawo and Nana. I do that where the Bawo. Kwabna was one I was South Africa. Oushia na make say, Akria na make say, mo frem Akria na make say. When I was South Africa, kwabna me pesa me hu say, who go school. I me Oushia na make say no. Enya akosia na ekasa no, Oushia. Akria na ekasa. Kasa ni tia. Okay, me da senti se de wo hu no, me da se. Na asem Akria de abeda ye na anopai ya fra won se opapa kwa me menu afri mu na opapa nua na eye opani ado esi efie na oma wo bia bi na se ono ne papa dan ye wo mu no na eye mienu wo so ma me ya aboadu wa de e wo mu bi ene ade na wo fafri mu no na wo fa de ne de mienu no ama han enti wo fa so bo na mane se ne dan kura mienu no eja ofri mu a ne ba pani no enu ti ehya ne nsa na so obetre mu so obedidi ho enu de ese wono ada opapa wo ya wo so wo fa dan wo kwa ya advance wo mu kwa ka wone no wo se nya de a wo fie bia wo ho anada kura bia wo ho enu ye de di kan ye to so bienu wo bo ka e wo papa yie no ase enti no ekano so boka obi antua bia ma no antua bia ma nti asem ni nyina no meme na wi ya no sen mama papa won ze atanta ma me no
papa wu na o ye yi a no from the theater wa yo papa yi no o expect say wu ya no ma o mo ka won na o mo no ka bo ka to se se o de no wu ti ka no je ma ma o so ma ni ya no wa pa ma busia o ni ya no je ma o mo no mo ni aje ye mo na mo ko yo papa yi ana wa boka ana wu ya no so boka wu ya no ka de mbo ka more than 10,000 wamu ye na o se wamu fa sika no o do ka no wamu fa wa de ma wo so wamu so e pa che se o je wo sa abode e se wo o ma mbo ba sa no ni ba akope e na ba ju mbe bo sa wa ju sika o bi enu because e yin na ya o ma so wo yo ma yi wo ma fa busian fo bebe na anka ana ma ya ma so mbe ma yi because e busian fo che wo kakra because o ba patia se o ba pa ya nyoma bebe e ti abusian o no bi esi di fie nyoma pa na esi fie no obi na esi di fie ana ma ba pa bi se on trim wa so ni se e fie a yesi awa abusian fie a yesi die o ba wutimi wo ye papa easy wutimi be ka se wo mo fa efie eye busie fie no empa ma because wo se wo papa e ka kire wo se obi onu wu a yemfa ebusie fie ma abia wo papa so si fie awo ebusie sa ase so ebusie kwa ne ne twema so se de wu ya paniti si dan wa asase so ono na ampa ma ne ma no wo no so no edan na wusi no ontu fa ma oma na wo so wo aka so na wusi e bi sa se wo na wusi na oma na na so ono aka so le si dan no na we nie enye ne madea sa no ne busuafo e tan ase ye afre edu ba bi o fa o ba ka se ene wa wo ma ene e bo amo si dan and because ebusia pe asoji ntino ebusia anka bibia ana bibia koto ne ta ko ka bibia koto ana ye ade a wo ne se me no mo chance ka se because o wa president wa ebusia so me ko an se de ne ye ka me akwara mo ko mo nyi se ni but me na me na ato na me di wo pa de yem pa sama ye ebusia manso ni ntino mo dan na wo papa esi wo ebusia de nso ni jina se ba ani nya se mo obi amfa no ne nsem eden emme ebusia ta se ebusia de enu na nam so ma wo papa ewu ye me kwa me ka sei de pa me ho no se mi sitie pa me ka me ka ya jo me no change ni di face to face oku no kwa wi nya me na bam makato se taadi na nam so papa ewu anti chon free wa you know abusia da so na mo no da na papa so wati na ewo you know me ni jina se ba because me na me dia de nti no me jina se ba se be ya abusia ni bia na mo ba kun to kwa se mo no wo mi tu me fly because obi your marry some mo no you know be course na mo no because bibia wa bibia wo people so say no pa na we win me papa pa do oni ne kwaji asase no na wo ti dan so ana mo dan no mu hwe ni ana no esi boss kote se anya mo mu free me dan na mo ko boss kote so na mo ko trim bibia to yi atoto we si ya ma say yin dan no ye no wan che ama busie ni bia se se ni ma me wan che bia ma no o se obi an tranda ni anti wuti da mu a ka wu se ebusia de oba le ebusia ti because atanta me no eja wo no ka wu si da isi ata kwa onukwa boto ti ka wu si da na nka wono no eni eveze wo si ebusia ka so de wo no wu fa ma ma na ye ade a wo ye wu no wasi asima o kan so refer boto ni ka wo se wo papa e ka kire wo abuso ni bi enu wo papa yare ye wo wa na hwe da bien ne na ye mo te pa ga beto ni ana me ba
me ye ti fi oba on e show papa e kokoba ma me ne kwa na onu di ni ku fa no on hwe wan hwe papa wan hwe ni ku e ti ti be ka je wo papa ti ase wo jma an ka se asuma wa kai ene fe busia fo na bo ma ma ne se ene unu wodi a yen fa dan no e de e ma ni mana na se yen ye ni ma no en fa se busia na mi yen chan se yin no ba wo papa ye no ana ba to wo di tu an ma wa ba che se abobi wo ba ka che se wo papa se dan no yen fa busia dan e ma wo ade nam so wo papa afim yen fa en sa ma wo na what be that ni madam ni tinza ni penny sem bi da se busia fie wo oba nyo na papa ni siye wo papa nya na asi na papa tinzi no wo papa sini die na wo papa de na wo siye no abusia wo nyibi ma abusia ni bia so on go dem ni ka ni bia de fa no ndi papa dan no ka wo se me na ye media ana ma pa ma se monye mpe dan no nsem na me ka so se edan no mu bi kra na wo ne wo wife etie ai na edan be na wo se won pay me te dan dada because answer no offer wu me te dan dada ya wo fa kwabra ma nu be wu me te dan dada answer no offer wu na wo te dan mu dada answer na kwabra ma nu be wu anasa Addo no a wo si ni fie no Addo no si ni fie no na wo te wa dada answer na Addo be film dabi enti Addo ti ase ne de na wo nte ho na me nte ho but o film na answer na wo ba betena ho sata na me mechi ba mbenu na ti fi eche sa da na me mabetche mu ana ono no ere yesi bi wo ba bi no na kwachem okay na sabra na no wachi ba no ete wo no sabra na so na kwabna kwa menu na wachi ba ni musa kwa menu so woda nkora mienu e wo ho a wode ama han anase sabra na kwa menu tim kwa menu Wanfa ala kwa ni ya ma hayo oji fio ni na ma hayo wana di fio kwa me madu di fio ni na ma hayo di fio ni na ma hayo ji sika gu ni botom abra obi an tu me ma me anye sika ni na yi anu na nam so ma me kaze ba ko ono no ya iko so anye ne eye na aju se ono onpe ame esi nkuya ono na support lo se ofa edan bia ma hayo ono na support lo because ono di fio de nyina ma han pa kokko han ne da tata no tiase wa ma ha se sokra efie no na wo ka ho asem yi o de efie no amen wa no na wo ka ho asem yi Addo die ni nyina e na wo ka ho asem na Addo efie ni se efie ni Addo ne siye eti Addo fie ni nyina na kwa menu de ma han kwa menu de ma han e bra Addo free mu no tata na Addo tiase enti anya Addo na ka che so on fa ma han no na ka zo fa ma han onu de ma han no di na Addo na wo si fie no wa ma ni no wa nya bi onu no aka sa Addo na aka sa efe ne ka na oyo ohen ko so yin se bi e kwa fu fie o na ni yo enti onu agi ti person e wo dan no ma Kojo TV ase yin se onu no ne no e de o make sure say ta dan no oya yin Ada jama han ya woni finish but ono so sha ni wafa e duo tu ye e je ma ka ko ti ase Addo ka che Kwadwo TV ase wonyi efie ni nyina enfi kwa memenu nsem ai na ade na Addo wonu akase na di ni sika ena wasi di fie ena kwa memenu de ma han wonu antumi nka che se kwa memenu fie ni yamia misika ena me di ase etumi preso ma mfa ma han na wo ko frɛ Kwadwo TV abom se wono na ene ayi kwa memenu kwakasa ade ayi Addo no soro kwa memenu de wo mu se Addo no ri o di obekasa onye type ono obekasa ana Kojo TV anso no ono si obi a ono no on fa se ni si ono to eto ono na nyi e ono so na eye wo pa se pani a ono no ewo kumasi right now o ba wa kan ni na o be ko bi o mi ya wa bi chi ono kwa na wo ono so no ni fi esu na Addo so fi aka ba obeda o meda konta ase
Addo kwada Kwadwo tawi afie. Kwadwo tawi afie. Enti bibi a no Kwadwo tawi na eka. Ti Kwadwo tawi no Addo send people ni ama Kwadwo tawi asisi. Di meeting ya fair o ayi no pa menu ani ye nyina ntemu. E kire se ade na ono e kwaso ya nyo because o ti nya ade a omo ile amane anato omo de fifi na mane ono ayi me pe nje ko ya katakata ma impo Addo crowd event no pa menu a wo attract Addo se obehu do be enti eyi ye no yaje osoboni na abo no pa menu se ono na eku Addo yes ono na eku no waku no fa ne fie yes enti yaje soboni na abo no se ono ana nam so a oyo de ni ya na wu sana kwesi ye but enukra no sabe ni mu nyina kwa na efie no nyina wo papers e wotawia ho yes no efie papers na matawia ene se ni ani bi kwa no atawia na fa kire koku no saba ya se efie no papers abedi no oba fa na dia na abra me e bia na ni ade ni tina wo de kwasha no mesel you know we no ko te ye ni we no watam amo we ni watam ewie ye ansana ye bia na ansana aka omko je we no ebe wi je we no ona se Addo aye samase atu fie ne so wo ye samase atu fie ne so okay nti samase no ye amukwaje mu bia mu no na wo se de o se efie no olon de zizi awotia ama you know ni yanum na enche fie ono but ban kata wa cheda na mu bia se ni yanum o se ni yanum na enche fie o ana no wa fa aso wa se da mu bia se asumati wo dan ni ana se asumati wo dan ni padan no ana wo so bia wusi ye no so no nko na uti no ma letim eno no wo tiesi abusia ta ase so o ma abusia ni bia di abusia ni bia no otu the same yi anti Addo na wo se papa na wu na yemfa event o ka se o ba se yemfa abusia fie emfa mawo aba ono de no fie na ono ni manitim no o ka se ayi na o ba se yi kokotem na busianda na no obi asimo ana wo se brother wo pa se wa ne ye pa dan ma wa se fie no wo si ma ni nuanom na wansi ama papa ba ana wansi ama enuaba bia wansi ama o si ma ni ya na etefio ni nuanom na etefio se adwoa akua nso e papa o eti akua e papa enua ani Addo enti no se ni nuanom na etefio na se bia se ni nua na frimu a muje de na ni nua ne timu no e de ma hwan bebi ade ya eyawo me se wo so ya boadu aba me se mi na bi ade me che se wo ya boadu aba ai enti Addo nua ne boadu aba eni boadu aso ba ne o ti Addo wi ko yote ya me bi ade ana no pa so wi me nsu na me bi ade me ti ase me nimpa wa bai wa kasa wo na wudi ade de me che na se Addo nua ene Kwame Manu ba ene akua Addo nua ne boadi wa ba ene kwabena wodi ade ba se kwabena wodi ade no boadi wa ba no wo ba bi te e wo fie ho ade nti na mo ma Kwame Manu e ba nso ba bi ntina e wo fie ho madam yes ya me kan se e dan na Kwame Manu si ye no abushani bi amfani enko abushani bi anje da enyanti da ni because we see that how abushani ta so a so de onu si ya onu ma ba bi chan no o so ma o si ye no o so obi ba bi chan na mi di na de no e ka o de onu kasa ji mi se si ye no ka mi wo chepa wo eti metiase a Addo asi me pacho wo ma minya ntiase se asase no a Addo si efie ni bi woso na Kwame Manu nso esi bi e woso no asase ni ye hwan dia asase ya busia asase good asase ni abusia asase nti no abusia asase
It is a adu asibi edi esiso. Na se akuya so papa eye kwa menu so asibi di esiso. Na se adu afiri mu na kwa menu so afiri mu a akuya nko o papa de na osi ye no nko tere bi mu. Amina ai onu papa de no nko tere bi mu. Enye de abusia de na yesi o ana ho no pe edan. I see. Abusia sase ya mu kan die no no mentiase o. Aye adu na to sase ni nyina na. Ye bi ade wa enti asase a wo mu twama abusia se abusia mfa ye esi enda abusia bebe esi o mo de enti ye de a esi ye no. Okay, I see. Me pachu o na sa samansia ye wo no ebra mo kenkan no na wan na wo ho ye kenkan ebra na mo hwe mo kenkan no wan na wo ho no na chi ba no onu ne wo mo de ko aka wo mo ko kenkan satan no na no fa ne ti ase onu su ko obi enti onu su yawe se wasi wo free mu a enuanom na efa fie no so because so ozi nim se ama me mu no se o pokra uti o pa fie a o no ye tutu because o no about say because I know that the new fie no wa fa dia ma na wo no Ojama ata betemu no. Wona wo ye komo ama. Ade no oni ma. Oma. Wa ma e ni fie woni me ni bi wo ho. Ni me ni wo wa ma ni me bi o se abusia de nti wa ma ni me bi. Ade ti awo no na tie na wo chenchen no. Ye fa o kase o ma pase ye be fie ma. What bi da? Something is wo ko TV fie. Misha but something is wo ko TV fie. Matumi ane na atrase achechre nsem ya wo cheche mu yi achre no ana woni ni nua no mu ana ya trase ka asem no eba ni ye juma kaka but now just me ya trase ka asem no ama wo kwa no uje nika eko wo papa nna so papa kan bi acho eko si gu papa nna so eko ye de wo pese wo ye bia wo papa nna so wo kwa ye no se da so tiase ye wi anti anade ne de mi na aso a wo se what aba abi a chine kwa what aba obi on to de maka say o tu fu de na ne da ma han how dare you una see no na what kind of time ne de da ma han kwabna me ntimi nya din sa wo so how dare you kwabna wo so how dare you me ba to so me ensa kura chen me how dare you wo so how dare you woni nsade me meni nsade sen abusia na fi me no na kwabna me so me free woni nsade me so meni nsade me wo ba ma pa wo chen wo kwabna me wo ba ma wo wie university nsade wo secondary school me how dare you woni nsade won awo be kire nsemu ase na ayi osado amfa ama ne ma na wanfa ama hwan wonim se obi e be kasa am ye nu ba bi esuso de bode ho ebefa wo so how dare you sa wo yire no matifie ho na esa wo kasa no me ye tete me ya anye me na ba kasa panimu say how dare you you to how dare you yes sir friend bi em say no line no sisi a so wakati no ya koto and then for the wakati say oyepanyin o twa enti de wo mu bia no obeka obi want to obi ntimi enchinchi na akwa what to say Addo so wo ma the ma be wo ma o say wo winim say wo de enkran fie no ene na yi ni nyina ama wono emma no let us say Addo ato asase foforo wakra ana ye enti akwa gunyi ni say what the accra asase na ma ne ma because when you say if you know what continent no what is your busia asase so that day no Addo ba meba ma minwe na memra wo akra me sign emra wo so biem na
na ose ebra mo ya ye na busua gyae aye ni nyina ma ema no ene ema ni bi e wo sika che bi enti ba kokora betumi aka se ema no magya mu nyina ma na mu ye nyina ye papa yi me na me yi sika eka ban e na wo boye e wa yie nim enti da wo kana se eka ban na wo boye because ekuya say wo se aye no wo boka ene fan ko si ma wo kasa no wo se oba ana ema no na fa aye no ka enti ka ban na wo boye ano nya relevant asma obisam de relevant ma relevant ma me maybe say what's one kind to me person who say aye no eka ban na as wo fa se wo boye chemu mu no say ebra mo na se ye koye we no mo anye me no me di me sika ye Nemo kasa na kasa maboka. Nemo kasa no bibie tuma na ba se ayi na me ye na maboka bi o ye bi ate. Me ba che wo ekuya na akasa wo se and mentias ye wo se me bisa wo na wo kire mu enti enti se ayi ne ba maboka di ekuya ka oboa na se de wo se kasa di asese a wo bu asefo. Me bi fi me ye bi campaign nyam na me organize ye. Ayi asem waka to so. Enti de waka to so bia no e wo se agi kire mu free wo ho enti bi bisa se ekuya se wo se wo boka e ka sai na wo boye e de ho ka me boka ayi no nyam na me ye me se e man na ye yi no do ye yi no ni na yi me ka ze ba ko o wa do che Kofi oni papa e no no o ye yi e yi no mo ye no o ma mfa me ja me ti en se o wa mfa ebutia bia mem wo ma ka se na chat yo ma de ana busia ta o ma ti wo ma na yo ma de enti no yana mi ya yi no enti chemu na wo de ma me mepe enti ba mi se akuya se ni fa no wokote no se wo se wa boka akuya ehini na akote kwabna se wa boka kwabna e wo ne wo se wo na wudi ade wo papa wo mo fa ye wa boka eno ti na me se e kakura wa bono e kakura wa bono eno ti tu na me ba se e kakura wa bono ka na ye nchia ye o kama o na ye nsoso kwa menu ye ntimi ma kwa menu adiem dia wo so tia ye kama ye o tenwan juma no meteni wa wonu wonim se eda me na o kasa me ka sa e yakosi o South Africa no e na so o kasa bububu ni nto o se ye me a akojo fi South Africa da para be me o hia na me na o kasa ye no e so se nam se wo kasa jejejeje nto wa wonu madam ana me se sada no me ne kasa no me kasa e yakosi o South Africa no ensem o ka ye nyina no o kasa wo buntu wante bisa no se wo kai se wo se ai ojawu ye no eno ma bebre ka bebre na wo na wodi ade enti wo no e wo se na no fa na me kura manim kura wo mpa hwe wo fa ne se maame ben ya aso wo hia maame gata me no Nkansah ana me ka cho se ewie no me ba sati me ba Sunday me di Saturday me Sunday ewie no na me se e ma no ana ewie no mini mo fu akese ni bi mini mo fu akese bi se wo kojo ta wi adin nene medel en sama wa kan yina afa kojo ta wi ano se mi kra Bible na mama to ya se wo hwa Ezra TV mama Bible so en sama wa kan kojo ta afa kojo ta wi ano me mpesa na boso bet wa kojo ta wi adin na na asma de kan no wo mo me kan yina wo ba kan say how dare you kata na men kato school say papa kasa na metie me na aduma me yo me cho bi skano ari na wa say mo papa metie o eti adi asem no be busa ni eti asema me busa o wa so asema me ka cho o wa so dan na wo mo pass ase so na me ko bon pa ye na mo pass ase na me fro say akosi na ne wo kasa no that one won say ye wushi a ti mani ya no so wakaya me say madam sawunya waje je wa asem na wo ye se kuna mami tie e ya sabo e na ni say e ku me wa da you ni awo bi sama san na se ana me ka o radio ni se na ti ni se na se asamo no
me say you know the me say a man no you know yeah it's one guy say when you akosia bia di nkomo e South Africa na wo ka chen say ka bai ne ho ne ma ne ma bi me obi a ono no e ka bai no ba you na me na be ka kan watam na wo so na nim ni pakura na ne kasa na ne me kasa no na me kwa yamfu ana na me wo kasa so na nim say akosia wunia ayi kwabra ogira wo mai so yi wase wunia keto because wo che no wase wadi na wo no kra na wo no okay wase wadi nkomo sa enka twakire because mebo mama no si mama no sama masase mama no si enam so ena emma wo papa kra efrimu me da say aye no kra da na me papa wo ye na ebu akonta no ye bu akonta no ene ye ba afia no maame abese dem say because ne maame ya akoto no ya bodu wa no aya no na me pesa aya no na me kan aya no na me kan no aya no na me kan no afie yi ngura na me say ya ti wo papa te mama Akos no na me kan no ye ba afie no ana me ka kire me nua mo say adenti na eyi no ye bu akonta no o mama man kan me masem eno si me nya di that time na Kwadwo Wale ene na say ene bi ene boy ba ko kan me we from di no mo de miss wa ko hedem na miss wa so me se me nyame no masem so say miss wa ya bodu wa ka kire me say ontimi ka say e dan nyame me papa de ada enti miss wa se sana no me gina wo manim ka se wa wo so won kan sa ana Kwadwo Wale ebe tena me ho me papa edan ho say niate edan ho say akonya keto aso nya ayiase akonya ne bi efi akonya ne bi e no ka kire me say sister ebe ye twa so na asa edan we hu na ama wo papa ewuo wo bodi me sister me asem ya me kan mi kura twra konkono sa me bo na me ka to ayi Kwabena bampa so a oso pai mu me so obodi say Kwadwo tawia me kura sa bible we na me fa mi donyankopon ka da wo kura da me kuro di wuja me obodi say Kwadwo tawia le kom me papa e wo dan we ho eti tro ho eti me ntwe ho o ka ya akosi se na wo ni padom ni mu ana me na tencha me ntwantro no obi se ni wo papa mpo se na wo ba ni papa obi antimi nkome me se wa ho nta on na hwe me se Kwadwo tawia ne me papa o manso a me ne abusia ni manso bi anu wo kire se enye manso bia o wase efie ne wonti na wo ma woni bra wo se ni pakro no abeto ebe se kume ana me ka kire ni se me se bi kwatwa me fanto me so me bom pa ya papa etu susu se na Kwabena person ofefie no etu wo se da de tawia wuna me but ana obi ka se wonti me mfa entwa ho huna akonfo ba minim dia menene nam say so ne mutima ntia wonku enti minim dia menene nam say me papa wo fa se Kwadwo tawia no nkume because ye yankola nyina me ka ne ma me ma ho e wa mekom enti me ka chen say enya adwuma ama Kwabena ka kire me say me nko ohene ba ko ho no no masase okunta ase na me fansi dan me fancy dan bi metnem why na ka che Kwabena yi ase wa ma wasase me nya we na chidie na nya sa Kwadwo tawia be kume na wa ma wasase na ohene ankobia hene radim do ase ankobia hene e ma me asase na me nsi dan bi nsi so ne me ma metnem enti wan sa that day no na me ba kwada so na wo papa kwanya ofa so wu ye no mo so say ye natural death nyame fan cheme minim bibi wo Akos minim nyame hihye ne na so obi be wu ne obi be wu kina no minim do ko me papa minim do ko me papa minim ana me ko me so am so me ka che o say na papa kwa wa yar kwa henda iya se ne yire kwa awurade nya ne Kwabena nyame be chia wo ka me ma ne brabre awurade de wo ka wo ma me ase wo papa kwa yar kwa Akos me pacha wo se ne yire kwa me hwede da na wo no Kwabena wo so wo no Kwabena yire otifie ho ana hwe me ma Kwabena nyame chia wo ka se Yesu Kristo wi na so sori na nansa so sori Kwabena nyame chia wo ka wo se me ma me ayi akua bla go anhwe ne kuru wo Kwabena Addo na wo si na de na wo hine fa Akos ma nya da ne bi kura no se ma nya da ne kura no a Kwabena so wo ka ne se me ma me akua bla go a wo free ayi kunta se kwa awurade kunta se ko nyina muntie hello akua hwe de kunu hello Kwabena
minimum say be a Daddy. And I say, Kojo TV and Akoma for you. What's what's in Motia? Who are more? One who was the one to this house. And we are you quite Quabra? I'm catching yourself. No one to this house. No one to this house. Nadum Bonnet. Me say assassin or be a team to me. I'm sitting down with my body, mammy. Papa, no one say. I am to the beer. Say, will be penny because someone me and Sakura channel. Mumpa a yo, and yet on the idea, Mumpa, you can't say. Dancing penny, I say, Ezra M'akosem. What they miss one? And you say, I am a papa, I am Papa Diano. So why you go to my friend? Your friend, one of the friend will be out. And I say, was say, Mamma, a queer blago. One shiny crew. What you are about a crab about him to Yamako. Member Quabana. And Mamma, no. Ah, Raddy. I want my 20. Hello, Quabana. Hello. Hello. Yani Kwabra kasa so say was say di komo wa chi na so umma me mem no so ene ma me tewia won ne yakama ai Kojo tewia won ne ya fa ikru wi da bia nko ne ho kwaji ska wo store mini ni asamo o ti me nko okay uni ni asamba se so na ensase de ka tani na won ho adie no no so ka me musa no eno no so ne number no kra o fu we ya bi na ne krom tie wa na sai na me wisu foforo nkito ya na metimi ato Everybody. Kwabra tell you catch us one answers. If you know people say one ho. At first that asanipsi ya me call no no. E no catch them say. Me papa, te say na kwabena ka no. I o see dan wi no no na me. There be no there one. I was one ne yire ne man na team. So what there to me say people say one ho. I know dem minim. Okay, I know am person. I know dem minim ti yakoto no. Yes, why you could turn the Behunu say you way? Yeah, but Ezra 94.1 FM na Ezra TV. M'akosem Jumadian na some na Afia Oyerepa. Enyasa kitwa Oyerepa papa. Na so said ye tebia na ye be kwa afanu ni afan nyina. Ye beba oba yakoto ye be frani en na di komo. Saso na akua brago. Ya bekwa akua brago won so na Afia no so di kobo na ye hunu sade ensem no esi ko ankasa ye twa ye ho abasema enyu afidie no efia na ebom kai se Ezra Obofour ye beba so na ye beka ho asem kakra ebia na enra eye dwada enuntie enra de na eye not and say kasa ye kai ring na so mamini kai e fast dama yemnua be ma ba kwa ye friend kwame e wa Netherlands be ma onyame esha papa enra na kwame efrem me no semako Ezra Obofour no me so me de media beba china no pa na dance ne ebo no ndu pepepa me so me de media beba eno kwasem se ebon 109 na yenua be ma kwame edi ne sika ba ye 500 Ghana cedis 600 and 500 okay me cross check it na fe ye hunu sikana record 600 602 that is 600 Ghana and na yenua be ma kwame e different Netherlands one also e the support here nyame Israel ye twe ho aba ye beba so wa ba pa na promote say awie ye da Kristo ase awie ye bo wo promo ananya bone ye ni adwoa akua owusuwa akua na edi komona akua owusuwa chem se ni papa nua pani e friend Addo esi fie bi na wosi ye no o ma ni papa ba bi try because o papa kra na si fie no kwa menu na si fie ba je se Addo na di sika ne ma no agya odisi ye nti owi no se da bi mama mi nua si fie a mentumi nkasa me mani nti no mienu ya wotimu na ni nua no mo so ma wo bi abi try mu Addo awu ama ni papa kwa menu so abewu eti kane die mienu no o papa die mienu no ni se ye ne die a kwa bra so no na di ade wa fa dan no wa bra wo senya ade a wo be ma akua ebie wada uromani die kwa so ma me akoto asamu die na adi mfa ho ise mo me ye di se mo che kakra me yare me de doctor fora
any meaning for more. You should be at that. You I'm making my casta. We should adopt a Gilam. Oh, okay, Kafana. Hospital Ben now, I know. They are better. One doctor. Oh, and they are near Joe. Enra. Oh, Kafra. Auntie, Mammy. Nipa no so ya the hospital. That's just said, and that they want to me my enchilemu be into a dama. Can I ban ye fro? To be a union. They give a new birthday of a gun. They are near union. Yeah, and you're the missing. And my doctor no have no more cassa. Tibe ya wada matinti mame wo de ya wo efiada sebe ya se ya wada kwenya wo efiada benya hoden na wo ne ye akasa ti nyame ya domo a ye fa hye fiada na ye fro na eja nyinchiremu kakra nyame sha papa ya fro ya mame ya koto me ka che wo wo de ewu ni muntia me si wo bi ba beyi wo bi mai we fidie yi so was woni pa me oni pa kon se be drum me ye friend no wo be kasa wan da akua ka che no se hwe enipa ya wodo rush ne mu no ampani apa ne nuane ampa me de be dress ni pa se yo wo kwa ye woni ye be ka kire wo woni wo ma ku pipe na minim ya ka na ba kwa okay ye ntimi ka ne bebre bia ye ma me yare ampa nti no was doctor jina ne so nti de ye man benefit of the doubt no na ye friend no efiada na ye hwese ye friend no na wokoso ama ye excuses dia ne ye hunu ba bia eno jina ne ye friend no otumi ne ye di nkomo kamadea ne ye hunu say bibia ye kama nti no ye friend adwa ye nua akua osu a ye Mr Mother ye akua brago na ye ne no edi enkomo na yehunu said the assembly city fa WhatsApp message ebra na yenkenkan efama either on WhatsApp and I say normal message 0245301462 0245301462 0245301462 na yebekenkan. Okay, what's the Marco? Good morning. Please, let's go for the will again. And me, we say, yes, nya. Kwabena, kabeni baji wu because me ne Kojo TV ano. The fact na ye hunu say your friend up here. Ye ne na de kobo because you called cannot answer at the moment. Sa friend bi emwe na ye ni say mom, e wi ase Japade beku ya ni o. I say, Mom, I'm just 21 years, but my biggest fear is to fight for someone's properties, especially when the owner is dead. Not even my father. Okay, well, no mercy. What they abandon, no, dear, I mean, say, Ebusia sa sekuranoa. Kwabra, wouldn't ya a penny near? Also, a yawu mame, and na a whoopie, and the ja, also, what's the moon, a ya wouldn't warfa. And na Addo and the sea no. It's whatever the cases. Sabaya suje baya juma. Wobia emprebi. Wobia emprebi. Na waka say bia enuanom ne kra no aka ba akope. Metiase a akua akwabra maame nkwa. Akwabra aka wo maame pe. Me ba cha wo se wo frɛ we no fa kwabra ma biem. Aka wo maame pe. Enuafo no ye miensa. Emema mienu. Wo maame boadi wa aka ho miensa. Adu wa free mu de oye na GhPage wa free de na ohwa so ya eye Kwame Mendo ono so free mu aka wo maame adan na ani asomdwe beba no unyi wode eye Kwabra Mendo Kwame Mendo de no bienu no kwa adan na unyi baako emfa ma akua na wo fa ma han no odide ho. Okay, hello Kwabra. Nyamisha bemena se wasan ejai wadwuma na yefrɛ wo wafa ahoma no ebiemu Kwabra de na meka ene se ewiase asomdue ye che bibia ni wo mu ye wo GhPage no Addo na wo ye na ade no mpo okɔ de na ohwe so ama no amefa se toso mienu a eye Kwame Mendo wo fa ono so kɔ
Woman in our son, or Yamiensa, and we are falling Nayamiensa. Addo, Kwame Menu, and a woman, me, you do call a cabako. And I don't know would your Kwame Menu, dear me, and we would your wolf for Bako, not Bako pet, wolf for my mammy, or for my high, no one soon do. Without your baby. I don't say baby. I'm going to say. It's a no fan or barrier is a mini problem. But for every man in there, and quite be anywhere because Dana, Oma in your family for Oma would you my dear now? Oma, advancing. Woman, my money now. Oh, dear, you are Oma Dama, the mission. As I see all night, and no dear, advancing. Papa in the toilet. When you do almost, and you see, I'm not so much just are there almost as well. We see a general. Miss Mijina said, Minimum Papa didn't still one papa. Major so one more time with you. But I be sure they are now almost in the Michelle Mamma for Master. A moment for Master Muscle, one more dance in 5 minutes. You know, one more time, my dear. Was it? I know. Me and no dear, but dear, me a cancer, a queer, a come here, say, a woman's evidence in him, and crack him. And see, we know what you say. I quite say, a besepano when you have by no. Yet a son of Benyasa from no custom say. Ye knew what dear, but your work catcher say, baby, I didn't Kumani see. If you know something, I will see Kaysa Bush, but or papa, Emma, Ninia be Kabi, a woman see was so. What's the papa catcher and say, baby, and Indians one dear, and you need your second what you see, ye. Ain't you know a man in cohort, name of the dear, Addo the man, dear. What was a woo, and I be near, what to be a didiho. And you got to say, I think you're being ethical or GC. I know now, the new ethical or GC, the boy man see you. I don't know one more pedimo, one more pedimo. I don't know one more say young Fabi Mormon. I don't know, Niano, a walk kind or German or no town or Sidano. I don't know, only so pedimo. I don't know, the new pedimo. That be, I you want no Timmy. I you want no one can say, Quia, what in you. And you come a man who yadu, a queer, also work as assassin, a bush assassin, but a queer Yakuma, ya a young wolf, a crime man who ba. SCB and war, and Ameboa and Wahoo. Assassin. One man you are, say, on 1 18 Nadia, I look at your bushina. Come a man who catch a bush, yes, 1 to see, on 1 18 Nadia. One catch him was Sunday, but the sea. Or can the man see ya in Kawama stop all that. Because a woman in the cool or Bishan in the cool. And you because I into a catcher Bishnate or no one can see Nadia. A brass one was him who cried no one say I do fear or no one said there were no castle was seeing them. Or female, Tata no female, not there or no Akasa seeing him. Or no Akasa. Because a town, and also one pet and no Catacatentino, or 2 feet on a quatchan be on no and no crown there, Tadana or the man, young Mochemo, or Catan, main hall I walk at Cassino, and no Quatem. I mean, could you tell you on an arm play? And you want 2 feet Adan. I know where then, on any Catacatan or 2 feet out Quatem. Or what town? I don't know, that or what town from that I'm not maybe to after you the thing. I don't know why. Or not for your announcement, water, a Dana, put on a Yaman on pet, or no Dojamahan on pet, or pet horror. I'm not going to your firm. I can tell you, say, and if you know 1% what say. And you on time, and I'm a catcher on what say. I feel me a bush. If you don't see one cat, you ain't checking, or 2 miles a young film. And you tell for that, a chima. I mean, I can't for you. You got a Yamana, or Mokotabush, a feeling now. You see, I know, a 2 mile. I do got a check another one, or per se, you know, when you some person says, man, penny,
mo enche etimi na bigina ye se me mpene mo nche na she say why you na akra say oye oba abade a enka oba ka me pa be ni ba no ma no ani do ko kai butia no ba go be ma ba ne de me npa ma no ne empa ma ne china eti bi adi kona no to akoye wo ko dini no on koye do be so o na say wo se wo ka che ne say won twe no kran fi no obi na ekumu papa na so no ma na ni brown pakro no beku no eti wo be ka che wo hini bi wo ho na ko ama na sase bi na ko no so esi ne de kakra esi so na won na me kan so o ma da no mu so yen no wa ta te oni na che kon ta din ta so ba ise o hen ba ye onu onye me ka so hen so o ma na ta te na me de me ami ye bi se ni ye mi si se na wa ko ka o hen no ma ta te na wa o ye papa ba na me ka so ko hen o no ma ta te na mi tu ye na mo a ya pe ba ye cha na se ya pe pa bon chi me a me ka ye some no baby o wa entia se wom to be sincere with you entia se wom e wo baby but na ma ka e di no kama me e do so no atem no mi o fa ti Afia o nya wuwe ana ono ene de fie onye odawo anko bi anyen ka te me se mi fi papa ba no ka te me se mi ko na mi ko nche ma no ofa na me se me do am se na me je mi ko aso yi intimate mi nya sa no me ba ni ka je me de ya me experience ye no e na ba e me ba fie no na me zata na me se da ba ku o main house na me ti o me ba na mbatra aja sa na mbeda ni mo we zata na me ni ba no ye sa na me no entemu nya because me say the more na o ben wo mo na sa woni pa no a on po ni no woni no ka bo mu no o person o to cycle anytime bia so ye ma yo say ni pa no me ne nka fa bi ni fi no ana no fa na ka to nya hwe o ka den no enti nya hwe e de a wunya enti na so o kan no na me friend kan say bibi bia wa ye ni bia ni bia ma yin bia ye yan fa bia nto nche me ja chen anu ye ni pa ben ni mo ni bi ma me de so nyamena ni be ye so no to no bo bibi sai ni pa no bo ni bi no so bi a ti ni kan ba ni cheke teze on da a chen pa kwa ho ye efini ye ni go bo bi edi o ba bia Matias ya to asoma me ana akwaya sa no me beba satana aboba sisto program so mame na abonchen ka na me fama satana na obi abeyicha enam egu nene dan enchen won ma ben policy dey reach na megu ana me ka sa obi abeyicha na mbi egu won sa ala ni pa no dey no peto dey timi de ni bia abante maba me si me da abonchen me da wasa le me na se me da won ma ata me ya se me fa atu se me ka me ya na mi se bibi ya se ni bi mani na akola bi jana nchen eti me ka se me ma ge chen se na ha me phone na da wona akwa na e ba be fa ana me tia no to no hi mani afa me to me tia mo ha se o ka se e me ta ba ya sam eti na me tia akola bi se me ya se me se akola bi no na akwa na o ko no me na nka format obi a wa sama so to na me onna nam down na me ka se video emotia me kan na asa na o se obi kan sa kan na so wa pet ya obi o wu akola bia na me kan se we nya akola emotia because o tin nan no me di ka pa na attack na me bo am se na akwa Afutuo bi efi ana ye no te nya ko ne ma convo se ta fa ndem me ko me ye mo hospital ana me ma se ne o mba friend se o me nya me na me sorry na me ye se ne me ja kwa ne ko shower akwa no se be ya akwa ne yusu be tum me ye ya na ye na ye se mi no se me kan won ni ya ko te pa hospital na me kan ye so me ko ya check me pressure na mu 200 eko ya check bisuga machine tumi di
ana cho so me na say wan hwa strip na atenya papa say na say high no above normal range kwa machine is need et ni mata kan ko mo dey fa pressure enye so within the 1 week na na obi am so wa me na ma juo ni aba say eyi ni ya enti one day me da dem ka me stroke ewu stroke me na nyina mo me say mo na me ya say me ko me ba ko nta na me ka cho me say ni say na si that na no fa no ono de won ti so kra ono ye friends en attack me no me na kwa ne say e obi abata wa junior ma ne say ono no ne say kra no ne say kete no e say obi abata ona mo say ko fi ma no ana mo say you ni kwa tenti na happen to me no ona mo say you na Shatta na ade chen Akoti de na me call na me de me call na o comfort ban o ye nya Akoma de o ye na me call ye na kan say ni ya so na say me stream ma me ofa me na kan say comfort ban o an fi me wasa de me bo mi tu ma ni an na me fi say ni say ni pa no say ana me so kwa say ni pa no de ko kwa na cho no so mo we tie o ka chen straight say ni ma imagine say me ni edin ni so fe after the time me ase me te tu ni bi ase ma fa nsie me e ti ya fa na boy ni ba no o pa ni ye e ni kwa we ti ase because obi aye na ade na e na we ti ase we ti ase e ti no one ma fa mu a ti no ya me charge a no be nya wo ni kakra na ni si na so ni pa bo mi nya wo ni kakra na o ya ba je o ya na mta fe adi na so ba pa wuye eniye enti me siawo ni tsam nemu ni bi an me se ni ma bi so ni bi ama woni bi so ni bi an mba kun to kwa so be pe o ba adan o ba pa tie bi tin ata so enti mo chi mo fi o na mo chi mo tsam di na mo chi mo fi ebusia edan so o ka che te o papa e ka che o se owa e pa dan na na sa o papa wuye e o papa yare o no wa me hwe da wa me tsan wa se wan di kwa wo je show papa da after o na o di tu ya che o no o papa se e di no me no en ti ase because o papa o to ni na me chimi chen me ba papa me pi papa ba me ba chan chen me bi sure say you me no organi e je koma no ma me ko no ye nfa e ja no e ko te e so o ma me ya e ja no o ni ye na ma me ni ya e ni o ni ye no e ma no wo chen ya e ka japa e nyoma wa papa no chan ni tuma ni bia japa yi ya an sana mbobo fi ya wo mo kan che obisa e ma no se wo mo je o papa dan na o dem no e takwa e ma ebusiana ama mi mu no papa ni wu a no e ebusian dia enti no e na o dem no o te pitu bi mu na tam du a ya ba ken kan aba hwe ejapade bi e wo no o mi san kwala ni se wo mo de ka jan safwa e ye si papa ni kwa no ye nya so won ya 1 year kwa no obi ka den ni wo ma sa nyoma e wo dan ni na de ba en tuma ba 4 ene e wo no ana me say anya hwe ni am bi ade na me pa ntuma pita ba ko na mpa ko ba ko sene ende yi yi no me person yi ani ade a me pa papa no me pa papa na hwe bi si nya papa na hwe e na papa na dem no o te ka me bi ade na o te be dem me jari bia ma o say wo mo emfa me person me because so no me ni and me person me no but I didn't know this the idea we need to say o fu da bi o play o kwa o fi kun ta ate and o play dan I we fa da ma na pa ma han na me da me ma na papa na di da ma han ya wo nya de ni wo mu de wo no be dan no mo ma han no mu fi bia e abro na nya me fa ma o ai anu de ni ma wa say come the quarter e can remember to sure say
in Constitution 1992. Ebe che papa ne japade cha me menya bi atase papa ne bi so oye yi a no e kwa nya kan watem wo kwa yemu ayi asefi ni kokofo ami na o prese anya o papa ya engineer me empe ba bi ma o late ye nye ke nya akọ na ka wo ma wo hwe ya yi so nya ya akọ na ka ya pe bia ma na ka mo do so eno dia wo ka pasu anya dia wo ka se adan yesu no enye fama ta no kwa no bu sha sa se papa ni bi papa ni bi ka che atafi ma we ni na ana dia ka ye no onu a ka sa wo mo ko ye ana wo mo no ko ju bi no mo a do so dia papa ni je je man no le ba pani ba ma pani anya problem ani le bi si awawa je man ba ani kwa ye ntin watam dia osi ana wo na o ja ma hwesu ni no anu no o se ta e busian de na ta ma no ye no wa de a che na ka pe bi ama na ko do hwesu ni ye anu na wo kata wo ye ya anu de te pass ni ya ma anya de adanyan no pa ne si ye no pa de si ye ni e wo busian ni ama ne ta ma si je busian fa te mo bi am pa nya yi wo mo ye busian wo mo ta wo mo kan kan now they are obviously o sa ze ye san pa ma ale mi wu fo ana ale mi chu ana ze ana ze ya so de dia now ja che ka tan ye nyina ye mpa ye mpani fo e ba ye na ko me ya nta ye ti man ye be nya bu che pia beta me da se na wo se na wo ka kwabena wuka attacks bia na ebe ba wo so ne ade wususu se wudi ade no a efie no enwunti na attacks ne ba wo so ana attacks ne ba ne so antana ni wo fa ne bewu wo se ni wo fa ne ni attack ne ni te o attack ni wo fa ne o je ne da afie dia ene ni enti wo ne kwa me manu mienu nyina ne attack mo ene o ni attack ye susu nya de nti no ye te ne te ono waka kire ne te ono ni me man ono kwa sorry enti on ye on koye but me ni ye owu me say me ya kwala me de ne start bra enti me say ye me o chan de be me mani enti ono de wani ye owu anya he ana ono ya na say adna oyin so ban so be no on do so onye because ono kwa de bi o ja no si we say no o e de ye obugu enti ono de onye enti me de ne ko ya aja o se me ye on the man is so on the man on the man wo koye de wo sa wo ye on the man is come on koye de koye ai on the man ne na wo fa ye woni wonti ye kura sorry na woni wonti bone kura woni wonti bone woni me ye ati ye do no ai otubi kwa ka che wo se wono de baabi aduri de enye ye bad wo de wo na wusa enti bo ho ban se be ya wo bi atumi wo sure ani extend wo do no anu ode do ni bi man ni papa ni ye ani ti am say asase de wo but e dan na be fama no fama han ne de me fama no fama e bi shan dan ni fama no fama han na me se me jama han ana se ayi kan na me ono ya bewa ono se adidi but onye kwabra sa ho kire de wo ho wo fa nu one wo nti bone nti e bia se nei se ne ba pani kra na ho kire bia ba ejanka wo hwe na wo ma me ba ko bia mo wa e ka sa hwe bia me pasa me ka kwasi an se kwabra eyi Mr. Addo wa free mo wo fa we wa free mo se ya busua no a wo hene fa e wo mu se wo ye ejabade na so still ni mo je bi fra mo de ti kanya hwe Dabi I want to nyoma bi ate me ba to nyoma bi ate ya wo na make a choice beti ase agaba me say me papa free una fa me papa free mo ya won te kwa utie mi ade a papa ni si ye no obi ofa ne tan kan ye me ni dia bu na mo se papa ni si yo wo fa so ka kire akua say nyi won die o nyi won na si yo ti say ye hu no so me pa so wo nua na wo so si fie no mama ye no na ka Kwabra yeah no anhwe no me mensi me papa nche da hey wodi anya no kra nwasam ne ye ka anya no nwasam de ya be ka nyina ne se afie no Addo
enye kwabena dia wadi ade se wa ya koto antimi ankasa nti ne ya wo bekasa so se fiada nti kwabena wo de ye wadwuma na mefa wo sia ye fa ye maame akoto na wo se ne wo mfa ne nti fiada ya gichemu bi afri ne wona se ye bese ya wo bi mu a wadama ye bese ya frɛ ate ti ma mefa wo de no ensi ase na ye mra because unua ne nso a o papa ka se wo no na di ne medicine number ma menye nnekra na se nya maame ne ebetumi ne nakasa mama ya ne kasa ne ehunu sa nya bia because abusia no so information say eye wo papa na si ye na e bia wo no o papa mpese bia wo beda na di se wo no na asie e de bia wa hye da yi nani wo da yi nani ase ne ba no ma wo no si ma ko se menua no enti mo ma ya no si da no menua no si da no wa hwe me papa me kru wu ye ya me operation miensa Kofi dwa hwe me papa nye wo na wo boko ana me pese ma ko se me wo mo dia mo fesi wo no enu de yu fu wo se me wo mo dia wo mo fesi wo no enye kwa bana dia what say I am Kobe from Apatapa. The woman should stop what she's saying because the house is not for her father, so she need to go where her father built. Thank you. Okay, well no hello Sio me ma wa ha yeah Bema na po to say Loko na onso nyame adom papa me ho eye Sio me di Maa Akos na awia me ne unua pani akua owusu asanu no nim ena edi komo na akua owusu a che mu se mebra o papa mo nyina mo papa ti ase no wo si fie bi na eno mu na wote a odi free mu na egbo mu no ni nua pani so esi efie no ebia na ache se wo no hwa so kama de mi pese mi bisa si o ne ese adan ena efie no amusi ye no mu ma mu nua pani akua wo wusu wa bi ayo edamu ase ayo se bia ye na ye ma ye nua no wusu wa ni bi na ye papa che da ni bi ye no oti no ye be ho a ye papa na de ma ni nua na de ma no no ye mu na papa na da odi film do da mi nu o wa o so ne ma no fa ye mu ne ye se ni nua panyin ne mefa mu ba so da ba so no o ba be fara na ni di ade no se obeji sa da no de aka ono ma me de ho bi bi sa nya no di ni mfa ho me da say yenyi dia ni nua no ado si ya o ma ni bi no enton chen ya ne kwabene kasa no o se asase ni nyina eye abusia asase na ne wo fa kwa me manu SCB ya ne ma etimu eno no wa mo mpema nso because no mo ne wo fa no etiye etu aka che busia fo ni nyina se wo mu se busia asase de na so ema obi a meho ema no montinem sa efie no amotimo no adama eye hwan ene siye ika so efie na ye timu de e ba so nya papa ne siye papa no ka ye se o je plot no de amana ma duwa ofiza ubit ma be ye dan ni bi atnem no abeye di sa efie na papa ni anu bi ma ni papa na akata ba ho ena mi nua panyin ba ko panyin na de mi business na o ya se sa na bi sa fo na ana sa na papa nua no ya bia ena oba bi si da ni bi wo kontana so e de ama me ma me papa ni atnem do bu sa sa fi na yem papa ene si e mi nua panyin na business na o ne si sa fi no okay enti wo na wo si fie no e de ama wo ma me ene wo papa kwa me manu atnem me papa me nua panyin de me nua panyin na ye say obese fie no de ama o papa eye kwa me ene o ma me akua brago atnem atnem but me pachi wo babia no obese na sase no wo nua panyin ne ka mote da se wo papa ka se ono ana sase ana abusia sase also no asase enye abusia sase papa so ono ana sase me sunu di adan de asase ne ono ana dia because I will contrast wa our contrast wa o de hon class a kire ansa na papa ni free
na ewo asasi no a ado ni nua pani ne de efie wasonso no aso I that as a corona say ni nua no fie na obesi ye no me papa na ka esi ana na ho odin timi ni nua pani free kran ba ye no ana o ye say baby a me papa ne ma me ti no ni aboda nkra ba akopɛ saa da no ye de mpampro ne ayi na hihye to da no musi na kura so ni bi enti omo ti say omo de mpampro ne say tonton ayi na hihye na ye plaster ho ene ye bold ale kan ho de me fa da nua no free kran ba ya no say baby am papa mo tie ne nye de oba be ti da no but as no me papa afa nua trip mienu abo trip mienu pata ton chance pakati mi ensa de agu ha wa na aje senka ahoboa no so anaka wasi be wa na aje so to ton ho nyoma na gu won kakra ezim papa nua no ba ya na obehu se omoto no ya se oboboa me papa menasi ta efie na ye ka ho asem no nto oboboa no ma ni siwie no ana ni nua ba bi no no ma se yetu mu no oba kontana zo se onya ba bi na edo no ka so onya ba bi na papa nua no ka je se ene wasi fie o kontana se do mla me hu me papa obema no ba bi mo de ba ama on de ne nyoma agu do mo ba na me ma me ni ho ana omo fra me ma me na ma me kofu mu na ni nua ba na ni nua ba na o tisi a ne ba ana de nyoma no free ma se ba ye ho nti obeduru ye no ana o ka kira me papa ana papa ga se me ma me ni ho nti won twa ma me mra ana fie no se da wo mu nyina dan kura wo mu ya miensa ni nyina so na obi didam na me ma me da ba ku na me papa da ba ku na me nua je odi ma chi ni no so da ba ku dina eda bia na ho kwa o de nyoma no betuma ko dum ni se bia eda na ni pa de dem ni yi ba ku de ma no ndi papa ka kire ni se on twa ma me mra na me ma me ma da no mu yi nyoma no free da no we du warandem ni ma me frɛ fo mo ba ya na de bu fu ya no na me papa kasa ya ane ge na o de nyoma no ba ya no na je no frɛ me papa nua no won kan ka kire se o de nyoma ku de bu fu yo no e ma me ne ko na papa nua ka se eda no ka so o tia ma me papa ba on fa ma me papa bi o de ma abusuafo ndi na papa no ono wo da wo na papa so wo dai ba ku wo ndi papa no si fie no a waju no ba no hu se so ya na ajere se o je da na fie na ye si ya no de ama abusua no a no wa si fie ai no ya se no be si fie ru fro wo dai na chi e de ama me papa e do on sa je so o si da no na no wo fa se ba ko e de e chembe ho no ono ba ji e na papa ya se ya hwe no wo fa se no no afa ono on fa na si o sa ayawo papa asase dia woni wo ma bi di komo sa ebre a wo hia wo papa no na wato asase no ana se wo ohia no no omotoye ohia no omoto asase no wo papa hia wo ma me no omoto asase no asase no ye nyina na etu obi ye ni papa na na wo papa asase no so na ni nua ba ma ado esi ne de esi ho no esi ni de no sa fie no ka se ko tia ma me papa but abusuafo na me papa ye ho akatakata eno waji fie ni free me papa nsem se asase ma ye kan wasam ye yo papa dia na o ma ado bi ye se abusuase ye o ma asase ne krata wan krata wo ye ni ayo asase no krata wo bo ho wo ye ho wo bo ho asase ne krata no abusuase asase yo mo dia no wo krata wo ho wo ye ado ayisio ye fa so ye wo se week we no Debbie wo se week we no ye investigation ye beba woni ade na fe ya to so ti bibia ni ado sorry see o ye be se ya frɛ mba to you na se ma be ye be to so na ye mo abedin komo me ba cho say esa me ba studio okra me ba wona me da se dia wo se wo ba eti ado ye fa see o ye fa se Friday because ba de obeba ba ye beba wa sana efiada wa ba ba so na te me da wa ya sem kran ya ba yes e beto aso okay what dey bisa no hey CEO ma me ka so CEO good afternoon me pa show kwabna kan sem bi sesi a Yapon de but kwabna kan sem bi sesi a se ojam yale no kura no anti antran nchan hwe no
me so mama oda mama e you say what free what me mama o die tia make a choice for what and say kwabena beba and ya beba won who step mother wo ye ne be di nkomo eti ye direct ya de ne ya ka bibia won ti ase obewo what e ni ye beba ho asem we nyina who step mother beba ya fra no wontumi afa kwabena bia wo ma no so sese a enti wo bi sase okra na si oka why na be je de bi kwabena so nyina obeka sese ni se enti I see all the message from the fiada de baby abeko bia no bomo de ayo toto ye se fiada wo beba ha eba to you ya me shira okay enti ye beto so me fiada batem twen ye wi a ye be drop plans no na ya ba ho ti da ye de beba ni ye nyina nsa me fiada na so that just say ya tena so na mbom to wo bu ase ado wawu wo papa wa firim enti to wo bu ase no one konya pressure ntwahwe na wo so afiri mu anya fie no wadanworoma okay Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV